Ассалому алейкум. Ман Ҳакимова Маъмура, директор компанияи Фиберлик, оиладор, соҳиби ду фарзанд. бонувони азиз, занҳои хонашини меҳрубон мехоҳад ҳамроҳи мо кор кардан ва роҳи осон пул ёфтан. дар хона просто мешинед, пешфарзондатон дар пеши оилатон шида ай хона берун набаромада кор мекунед, ҳисоби маблағҳои кало мешавед. марҳамат духтаро, шитобед, нависед, мо ба кор қабул мекунем. Кампи, тамом фикр лучше. فاروق زن که اوچت حالش وزبین شده نه ترسا تست زنگ زن. الو فاروق، حالی مادرتون بد شده است، زود بیایید. زودتر بیایید. فاروق چشمات آوی دیده پرکو آترس سیره بای نتی باد، سیره بای نتی. اوچا جون، اوچا جون، اوچا جون، اوچا جون، اوچا جون. خواهد جان. اوچا جون، اوچا جون. فاروق جون. اوچا جون، از غم دودری من دیوانه شدم، از رنج دنیا مردی. جونی بچه بکارک برار میخوام بچه جان. نه رفت بیا. نه بچه جون. بچه جون آمدید. علیکم السلام. شکر اومدی. من برای تو، من توی دوست داشته اطراف بختم. منم این شوخی دوست داشته رو آوردم. رحمت بچه جون. دی خانم در جون. بچه جون چیزی میشدی؟ انشاءالله دودرم شفا میوبد. حتما شفا میوبد. هیچ پروا نکن بچه جون. متاسفانه مادر جان فرزندشون رو از دست چی؟ چی؟ چه؟